RUNMAWI TV clear tu te chibevek ole vanal chwangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasa in chanchin langsar swalte Railway hotu ten kumin ni som pasari nulama Sairang rail station hawn theiha peih an inbeisei Larsap-in Lai Autonomous District Council CEM atan BJP MDC Pu N Zangura ruat Rajya Sabha MP Pu Ronald Sapa ropui taka vuiliam ani tuna chanchin kim changsokin Railway hotu ten kumin ni som pasari nulama Sairang rail station hawn theiha peih an inbeisei Northeastern Railway General Manager of Construction Pu an vuin Khan Chief Minister Pulaldu omatsu apisa muin an malak na te asoipui Pu chuan Sairang rail station su kumin ni som pasari nulama hawn theiha engkim peih man an inbeisei thu Chief Minister chu ashila tunchuma kalokal hian rail karon kenga Sairang thlengin karon tlan thleng thei to ti in Chief Minister chu ashil na thok tu ten chhunzan zomin na an thok reng ni in Northeastern Railway General Manager of Construction chuan Chief Minister chu ashila kumin thalai hola Commission of Railway Safety Inspection nei ani anga June ni som pasari nulama chuan hawn theiha engkim kanin peih man kan beisei ati Nikuma Hortoki Station leiminin ati chat po taka an sakchat le thu Pu chuan Chief Minister chu ashila Bairabi Station abu fai thlen hun bite unloading le apur chwak tu truck lamin harsat na an to chin chungchang te po soin hunrei lo te a bungrua te hian Sairang an ron thleng thei to don ati bok Chief Minister Pulaldu omat chuan anin mu masaka an lo soi to Bairabi Rail Station ti changtlun na te Mualkhang Station approach road chungchang te Sairang Station nakalmek tele an malak na dangte alo soipui le ani Larsap-in Lai Autonomous District Council CEM atan BJP MDC Pu N Zangura ruat Mizoram Larsap General Vijay Kumar Singan Larsap-in Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CEM atan BJP MDC Pu N Zangura ruata CEM atan thop tu anga to kemti fiana apal tlang ero angai dona LADC CEM ani theani chuan tun term chunga LADC CEM palina tur ani dona ni LADC in than nung ber kumsang ni som ni December ni lia Khan MNF in LADC ya bial som ni le panga oma bial som ni la in ne takin an sarkara Pumang munchin za chu CEM ania kum avei ma in kumsang ni somni pakhat August ni somni paruka LADC sarkar chu paithak ni in puvizir sanga ka ishwai MNF sarkar tho ading le a nikum sang ni somni le pali Khan MNF MDC engemozatin an chwa sanawangin MNF le Congress Party sarkar in chom ading le a Congress MDC silal muan thanga CEM ani MNF le Congress Sarkar in chom hi kumin kumtir Khan paithak le ni in kumin February ni somni pasari Khan atira MDC pakhat ma nei lo ZPM Sarkar apiang le a LADC MNF Sarkara CEM lo nito puvizir sanga chu CEM ani ZPM Sarkar po hi anghet lo zui ngal veta thawa MNF le BJP changdunin Sarkar na siam tumin ma an la a Congress po in an thlop don nia thu don ania MNF le BJP ayo te chu April ni somni pathum sang ni somni panga Khan aizola in mukhomin thoho zai anrela Joint Legislature Party Leader Ratan ZPM achanga BJP zomta M kon pui bial to MDC Pu N Zangura an thlanga Pu N Zangura hi Larsap chuan CEM atan arwatta ani Rajya Sabha MP hlui Pu Ronald Sapa ropui taka vuiliam ani April ni somthum sang ni somni panga jingda riata Delhi athi Rajya Sabha MP hlui Pu Ronald Sapa Zonon veng aizol chu in Khan vuiliam ani a zonon veng aizola avuina in khoma political party sang shwai tu chanem tak antel ani MPCC Vice President Pu Ronald Sapa ruang hi nimin Khan Delhi achanga ron thlenpui ni in Congress Party shwai tu ten lengpui airport an dodong songa airport chaplain captain en vanlal ringa kai shwaya athana huntoi man ani nuwa an in lampan pui ani
Congress Party Shwai tu Tetsuan and Vice President chu Chatakin an Sayanga dam taka hole mai tura an ngai lain an beise lo thil athleng ta ni in an soya an bil ruwa la ngai reng lo bo rak an tong ta chu she an ti thule a shwai tu poimo an chan ta chu an ui thuan soi puan to angin kumsom sari pakhat mi Pu Ronald Sapa tlaw hi tun kar tho chan ni April ni somni pariat khan aims demdo in Delhi alungzai ania zia lam panhlei theilovin April ni somthum sang ni somni le pangazing dariat khan athia MPCC chuan Congress Bhavan Aizola an Vice President Sunahun manghalin party sang te po in Pu Ronald Sapa tlaw uina thu an chwa ngala party sang shwai tu ten anui thu an soi ngal hlombok Pu Ronald Sapa tlaw hi February nili sang khazakwa somnga le palia while to khwa apianga Spicer Adventist University Pune achanga graduate in Howard University Washington USA changin Communication for Rural Development azir chwagbok anupui piramthan parit laule anfate mi papa ni le mechia pakhat akalsan ani July ni som pakwa sang ni le som pali achanga July ni som parat sang ni som ni thlengin Rajya Sabha MP ania MP ani chungin committee peng shang Parliamentary Committee on Health and Family Welfare Parliamentary Committee on Science and Technology le Parliamentary Committee on Information Technology ate member ani China ni MP ani chungin Mizoram masona turin theitop achwa China Mizoram in Medical College ani theina tura theitop chwa tu zinga mi ania Tenzola Golf Course din tura theitop chwa tu zinga potelin Zoram Electronics Development Corporation Limited a chairman ani Chinbok kumsang ni pathuma changa sang ni pariat chungin Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC General Secretary le Media Department Chairman ni in kumsang ni pakwa changa sang ni sompalit chungin chief spokesman le Communication Department Chairman ania tuna hian MPCC Vice President ani mekani Pu Ronald Sapa tlaw hian politician ani pia lama thule hla lama po sulnu Swanom tak anaya akut swak le khabu raltiang ram sakho zalen na zoram thar tele hindukul muk ti te chu le khabu hlu le chat ling phawek ani bok zai thiam shang hlui laltlan thangin alo saklar chin ikyanga len ve ka ngaklel ti hla aphwa po pathian fakna hla chale chwai theilo ni in tunlaya mizo mi pa pathian fakna hla manga rongbol tular tak zore makhiang te pa ka zai thiam dang ten ron salar thar le in pathianin hela hi alamang zel ani Lunglei MZP in sarkar changa thulom an donawangin voin changa total ban an hwai hot tur an chul MZP headquarters Lunglei emergency meeting nimina nayin Aizol Tenzol Lunglei Kong ATL Road siamna tur sumpo pen da let phuta voin me ni sang ni somni panga achanga total band hwai hot antum chu chul anrem ti a ATL Road siamna tur sumpo pen da let tura an phut cheng vaibel che somni le pali point pariat pakwa ayatam cheng vaibel che somnga le pariat point pakwa dana order baka CRRI mithiam ten zirchiang turarwa manna an chop chwale tuna sumda baka adai lo na po da zel ani tur thu sarkar la changa andon awanga total ban chu chul ani thu an soi MZP headquarters Lunglei chuan an malak na in mipui le khwaljin te ta na harsat na athen awangin chat thiam na an nge na an malak na thlop tu zong te le Lunglei le chim mipui te chanrwal na lom thu an soi sarkar chu a in tiam na ading hetem ti an enjoi zel tur thu an soi bok Environment, Forest and Climate Change Department in December sangni somni pathuma changa voin thlengin forest clearance som pani apefel to a project panga te athupungin apom to bok Forest Department malakna clearle ta Chief Minister Pulal du Omahova nimina chutkho matarlan ani danin December sangni somni pathuma changa voin thlengin forest clearance som pani pekfel ani to a project panga te athupunga pomto ni in project pomto pathum panel NPV peklau aumbok project pani clearance chungchanga Ministry of Environment Forest and Climate Change lamthuan ngak meka andil na lekha afel fai tok lo awanga pending project pathum omin Mizoram State Kampa Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Fund chengvai bel se zasum ko le pakwa aumek bok ani Nithum Otur National Ayush Mission Conclave Nimina Lonovala, Pune, Maharashtra, Union Minister of State
Puprata Prawo Jadaf Hova Nei Chana Mizoram Changin Health Minister Pilalrin Puyi Atel Mizoram Chu India Ramah Best Performing State Thanswa Zingami Ani Avangin Health Minister Pilalrin Puyi Po in Thusoyin Mizoram Chu Ayush Health Program na sa taga Kalpui tu ani thute India Ram State Zinga Best Performing State ani thei cholom ati thute Mizoram Ayush Dispensaries din an apoimo thute asoya hemi atana poimo Manpower Peturin Central Sarkar angin halbo Ayush Department Noya Matsop Shang Tepo Soin Health Minister Swan Nitin Ayush OPD Baka Peripheral OPD Kalpui Sumipuin and Lutule Swanom Chunzom Zel Tum Ani Thute Asoya Mipuiten Ayush Damdoin and Panasato Thule OPD IPD patient and Punzel Thute Soin Kumsom Omna Ayush Hospital Huntuma Sagnatur DPR Cheng Vaibel sa somni pani point pangabial senator at helut ngal ani hekon klaifa hian Ayush Matshop Shang le health program Shang Kalpuidan turte baka lian so ka state Shang Ayush Kalpuidan turte Zirhovin and Soy Hobok ani Transport Department Secretary in MV Enforcement Check Gate ahong Motor Vehicle MV Enforcement Check Gate Punchong Aizolamitsu Nimin Khan Transport Department Secretary Puzo Sang Lianan ahong Transport Department Secretary Chuan Transport Department in Mizoram Chung Hun Shang Vareng Te Kon Le Kan Munate MV Enforcement Check Gate aom to thusoin tunchuma an honsu Check Gate Masareng Tekon Ami Ayo Tutur Ani Thu Asoya Kovel Changkan na in Akentel Lir Theipung Zelavangte Sumi in Akentel Dan Bot Siat na Pungle Akai Noi Chang Laka in Venatura Check Gate Tarchu Mizoram Tan Chinchia Thak Tak Ani Tu Thu Asoye Check Gate ta Weight Bridge to Sarkar le MS Green Hills Infrastructure Te Changdunin Andani in Weight Bridge Bunle Ate na Call and Call Lamchu MV Green Hills Infrastructure in Anboypuido ni in Sarkar Tutswatsuan Atar Langbok MNF Chalai Tuivol North Blokin New Vervek Sakordai Zomun in car kong siam mek an tlo thusoin he kong siam hi achalo ni in an soy MNF Chalai Tuivol North Block 1 Kumina YMA in vuiliam Sakordai lawom tur den chanin Sarkarin khochung chaibol na Shang le Kokar kong te asia mek thule lom anti thusoin heng na thote ero achalo le niya anmu thu an soya poi anti thu an soy YMA in vuiliam den chana Sarkarin masona na athok chu anlom hle rolin ani dan tur ang niphalova na tho ani ero poi anti thu MNF Chalai Tuivol North Block 1 an soya khotlang mi puite po anlom lo thu te NGO te po in o an swato chunga ngai poimo ahlo lo ni an sha thu te soin sha thiam har anti thu an soya na chelu tuka tho chu khotlang mi puile martlang dung mi puite za lo na an ngai thu an soi ani MNF Chalai Tuivol North Block 1 opposition bial kan en shangdon lo ti tu le kumsom panga chung dai tur kong kan siamang tia mintiam tu kan sarkar hi in en let se athutiama ding turin kan phutlatani antibok MZP Rorel na sang Berdo 2 Federal Council sitting vuinanein zirtir tu aikal la telaka Sarkarin action alak thekna tura malak an rel MZP Federation Council sitting chuan zirtir tu aikal la te chungchangai to in anlaka Sarkarin action alak thekna turin MZP in malaro se antia school chen khat Sarkara changa hlo laten fisang taka anlak chin chungchang po ngai to in atitop tura malak an tumbok Mizoram State University chatok tak an nei theina tura malak chungchang po ngai to in Mizoram State University Act 2025 chu zirchiani se antia achol anga malak ni se anti Indo Myanmar border hung tumna in zofa te in pum khatna atan harsat na Athen don niya soin MZP chuan do dal zel ni se antibok he chut khom kai shwai tu MZP President H Lalthiang Lima chuan zirlai te ham thatna tur ani phot chuan huai takake an pen tur thu asoya ramle namtana thil chatura chuan do tu oma se huai sen taka ma an lak tur thu soin MZP chuan phim takin ngai to na kan seng tur ani a midang le pon lammi te fuipor le manrua kan chang tur ani lo atibok ani
Election Commissions of India ECI in electoral roll siam konga mumal zo ka malaka ni thena turin ruah manna thar pathuma siama heng ruah manna thar te hi kumin March thla Chief Election Commissioner CEC Pugyanish Kumar hova Chief Electoral Officer CEO Conference anne chumarot na ombo zuina ani thu ECI thu chhoin atar lang ECI to train at Tarlan Danin Rohman Natarat Swan registrations of electoral rules 1960 Noya Rule 9 Le registrations of births and deaths Act 1969 Noya Section 3 sub number 5 B Tlo Chanin ECI Swan Register Generals of India Nena Changin Direct in Data Poimo online in Alato Anga Heihan Electoral Registration Officer Ten Ahun Taka Rang Taka Mithi Register Te Ansha Zungzung theiha BJP ani Heti Royal Hian Boot Level Officer BLO 10 Form 7 mga Dil na lut an nga kerngai lova re-verification all samzo ka anti theiha BJP ani bok voters 10 Samkhai zoka voters information clip VIS an man changkai the zok nan VIS design siam chatania voter te serial number le part number 2 mu all samzok nan chiang takatarlan ni in a font size po ti len ania voter 10 and polling station all samzoka an share theiha BJP ania polling official 10 electoral roll a voter teming an mu zungzung theiha BJP ani bok ECI Chuan Representations of the People Act 1950 Noya Section 13B sub number 2 Kaltlanga ERO 10 BLO and ruat Titan Standard Photo Identity Card Siam Turin Tupe Katswaboka Hehi BLO 10 Voter Verification Le Registration and Kalpui Huna Kwale Tuiten Ol Sam Taka BLO Te Anshiata Ngaingam Taka Andor Te Natura Duanania BLO 10 House to house visit anne huna mi puiten olsam taka anlo chin chia anlo sha the phana na ti anibok Prime Minister Narendra Modi an wave summit in Kovel mua India in Tilthar siam chwa konga atheina apholang ni in asoi Prime Minister Narendra Modi at Swan Nimin Khan Geo World Convention Center Mumbai nilio to World Audio Visual Entertainment Summit Wave 2025 a honna he thu hi asoya Tilthar chin chwa konga India tan Kovel mashwai tu ni theina huncha animek ni asoin India chu film siam chwa lama amun pui ani chomeka digital content, gaming, fashion, music le live concert lama te nasatakin achang ni inasoi animation lama po sum hailu tour tam taka om thu so in Prime Minister Chuan tu na ahlut na dollar tluk le ding on zali som thum hu atling to atia kum som lo le tura chuan aletin apung do ni inasoi waves ti chu thulam toy mai ni lovin namzia rang Tilthar siam chwana le inpo ton na phone vel ani thu Prime Minister chwana soya artist te ngai to na thar le thil siam chhuak tu te thiam na choilar na do san ani thu le khovel mun sang sanga changa he summit hian mithiam le langsar tak tak te a hip tur thu a soibok actor le film siam tu lar Shahrukh Khan chuan wave summit ataka ti hlotlin ani awangin film industry zongsong ayo in Prime Minister Narendra Modi chunga lom thu asoya wave summit chuan entertainment industry nasatakin ati changei don ni in asoya YouTube Chief Executive Officer Nel Mohan Po In Indian Creators 10 YouTube and manjang kaidan te asoya rampo na changa clear to 10 Indian creator te siam darkar tlugle ding on somli le pangatsuang and clear chin ni in asoya kumthumkal ta chung khan YouTube chuan cheng vibe chasing ni sangkhat chuang creator te hlo ape ni asoyin kumni lo om tura chuan cheng vibe chazariat somnga chuang sum an thole do ni in asoibok ani University entrance exama tel tour antlema wangin sarkar hotu ten zirlai te baka anule pa te norluin anvao Myanmar ram lailia kumin March ni somni pariata lirnginga wang khan Mandalay University ya matriculation examination answer paper noi level akang chiania soyania Mandalay baka naipito sagain le Kachin state matriculation zirlai te chu kumin June ni som paruka changin exam le turin Myanmar Military Council chuan shat tirna ati chwak hemin nu hian sipai police le general administration chuan lirngin na mun azirlai te chu mandatory university entrance exam nei le turin annora anvo ni in an soibok zirlai nu le pa te chu education officers office a ko ni in chuta chuan sipai
Police General Superintendent Township Education Officer 10 min nora kan chan lo chuan kan exam le to lo tur thu min shil ti in zirlai pakhat nu chuan a soya District Administration Group Depo aurin na mangin antlang au hiala zirlai te chu Mandalay University Entrance Exam nei le turin annor ni a soy ani tun hnaya Mandalay sagain le nai pitowa te University Entrance Exam Tour antlem hle ni a soy ani a kasyat china chuan zirlai exam le tour percentage za som nga hnuai lam ania chuwang chuan exam tour anor an ni ti in Mandalay atanga zirlai zirtir tu pakhat chuan asoya kumin June thla a military councilin an enkol le tur University Entrance Exam hi zirlai sing ruksang thum chuangin an machon le angai don ni in an soya exam centers an hi vel hun ani don ni in an soibok mitamjok chuan University Entrance Exam le tur sipai sarkar nor na hi an du lo hle a lirni nga wanga harsan a sangshang chungkhat leina boral ta te sun na baka chena in tur te ele in tur te boipui an ngai lai ani awangin exam tura ril rupek a har thut an soihlom ani khati song kha chanchinthar kan puan thei da chu ni e